Čini se da nikada kao danas nije bilo teže sačuvati zdravu i lepu kosu. Svakodnevno vas mame nova razna čuda za stilizovanje, farbanje, sjaj ili volumen. Dodate li tome smog, prašinu i zatvorene pregrejane prostorije, stres i lošu ishranu, stvari postaju potpuno jasne. Opet posežemo u prirodu u potrazi za čarobnom formulom. Pitate se šta sve treba kosi da bi bila zdrava i lepa i koje to čudo prirode posjeduje sve ono što nama treba. Dobrodošli na kanal Minut za mene i danas pričamo o benefitima belog luka. Beli luk je rudnik minerala. On najviše sadrži kalijum, fosfor, mangan i kalcijum. Novija istraživanja potvrđuju da beli luk u svom sastavu sadrži i selen, sumpor, jod i gvožđe. Od vitamina on sadrži C vitamin i B1 i B2. Proteini su također važan sastojak belog luka. Beli luk ne samo da ubrzava rast već postojećih dlaka, već i pospešuje izrastanje novih vlasi, što znači da će vam kosa biti gušća. Evo kako beli luk utiče na rast kose. Sadrži visok nivo minerala koji su neophodni za rast kose. Ubija klice i bakterije koje izazivaju oštećenja na koži glave i time ometaju rast kose i naravno stvaraju perut. Selen koji se nalazi u belom luku poboljšava cirkulaciju. Beli luk također čisti folikule, jača ih i sprečava zapušavanje, a sve ovo sprečava opadanje kose. Umiruje iritacija kože glave i pomaže kod peruti. I naravno, sirov beli luk je veoma bogat vitaminom C koji je sjajan za zdravlje vaše kose. Evo kako sve možete koristiti beli luk za kosu. A detaljnije o raznim maskama od belog luka možete pronaći na portalu Minut za mene. Ulje belog luka za kosu. Nekako su nam ulja najzgodnija za negu kose. Biljna ulja su, svako na svoj način, lekovita za kosu, samo treba pametno izabrati prema zadatku koji to ulje treba da obavi na vašoj kosi. Jedan od načina da svojoj kosi podarite blagodeti belog luka je da eterično ulje belog luka razblažite nekim nosećim biljnim uljem i koristite za masažu kože glave ili za pravljanje maski i pakovanja. Nakon 15 minuta masaže stavite kapu za tuširanje i umotajte starim peškirom i ostavite da ulje od belog luka za kosu deluje dodatnih 30 minuta. Nakon završenog tretmana možete oprati kosu blagim šamponom. Po želji naravno upotrebljavate i regenerator, ali ne morate jer je ulje već odradilo posao regeneratora. Za što bolje rezultate ponovite tretman uljem od belog luka za kosu 3 puta nedeljno. Ali nešto što je malo više zastupljenije i što se više koristi jeste šampon od belog luka za rast kose. Evo i koje su sve njegove beneficije, ali i kako da ga napravite. Ovaj šampon je super efikasan protiv opadanja kose pre svega, jer svojim antibiotskim svojstvima ubija bakterije koje mogu biti uzročnici opadanja kose. Beli luk za kosu u vašem šamponu također stimuliše uspavane folikule koje počinju da proizvode nove vlasi. Šampon za kosu sa belim lukom vraća zdravlje vašem vlasištu, sprečava isušivanje i umiruje iritiranu kožu glave. Zdrava koža glave je prvi i osnovni preduslov jakog korena kose, zdravih i sjajnih vlasi i bujnog volumena. Beli luk za kosu stimuliše cirkulaciju u koži glave. Na ovaj način se toksini iz vaših folikula brže ispiraju, ali istovremeno dobijaju i više hranjivih materija. Zahvaljujući šamponu od belog luka, koža vaše glave proizvodi mnogo više zdravih i jakih vlasi koje su uz to i otpornije na oštećenja. Evo kako da sami kod kuće napravite šampon od belog luka. Evo šta vam je sve potrebno kako biste napravili šampon od belog luka za rast kose. 10 do 15 čena svežeg belog luka. Ja sam u mom slučaju koristila beli luk u prahu zato što sam ga imala, ali naravno jako je važno da koristite sveži beli luk i ako to činite, važno je da ga sameljete u blenderu dok ne dobijete pastu. U tu pastu ćete dodati jednu supenu kašiku maslinovog ulja i 3 do 5 kapi ulja nane ili ulja čajevca. Sve ovo izručite u bocu šampona bez sulfata.
Šampon čuvajte u dobro zatvorenoj boci i upotrebljavajte ga 2 do 3 puta nedeljno. Ovo će također zavisiti od toga koliko često vi perete kosu. Pored svih koristi od belog luka za kosu, vaša kosa će profitirati i od uljnih sastojaka. Ukoliko biste ipak radije svoj šampon od belog luka za rast kose pazarili u radnji, birajte prirodne šampone za rast kose koji ne sadrže štetne hemikalije. Ja već jako dugo, ali naravno i u ovom slučaju koristim ovaj Vlasilan šampon koji je baš to, 100% prirodan šampon. Vlasilan tretman se sastoji od formule A i formule B. Formula A pomaže u uklanjanju ljuspica, peruti i suvišne masnoće sa vlasišta i kose. A formula B pomaže da vaša kosa bude jača, da izgleda zdravije i sjajnije, popravlja strukturu dlake i neguje je. Vlasilan šamponi su blagi, nemaju ujedinjenja koja zasićuju kosu i čine je teškom i zato su pogodni za svakodnevno pranje kose. Njih možete pronaći na sajtu ovotaris.com. Ja ih koristim već 6 mjeseci i jako sam zadovoljna. U korišćenju belog luka za kosu nema negativnih iskustava, ali je zaključak da ne deluje preko noći. Morate biti strpljivi i uporni dok se vaša kosa u potpunosti ne oporavi. Kada otpočnete spoljašnji tretman belim lukom za kosu, trebalo bi da osmislite sveobuhvatnu strategiju koja podrazumeva unos vitamina i minerala putem izbalansirane ishrane, dovoljno sna i oslobađanja od stresa. Pre svega, zaštitite svoju kosu od štetnih spoljašnjih uticaja u vidu pregrijevanja fenom i presama, pretjeranog vezivanja, agresivnog farbanja itd. Naravno, jako je važno da koristite prirodnu kozmetiku na vašoj kosi, kao što su Vlasilan šamponi i ja ih zaista toplo preporučujem. I evo ovdje možete vidjeti kako izgleda moja kosa nakon korištenja šampona od belog luka. Zaista, ako ga koristite u kontinuitetu, kosa će vam brže rasti. Nadam se da vam se ovaj video dopao, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na naš kanal, a mi se vidimo sljedeći put sa nekom novom temom. Zdravo!